ماشاءاللہ ویور اس ٹائم نا دیہات دے وچ میں کچھ ہوئے پریوار میں تھک پیا میرے کن چوئی پہ ویور سویر دے چاہتے میں ہوں ڈا میں کن میں چاہتے والا میرے کن چوئی پہ کیڑا مامو گھر کیندے اپنے کیا کرن مم دس لیکو چابی بھول گیا ہاں چابی بولتے آوے نہیں سردار کھاون واسطے تے اگو آوے نہیں آج بوتل تے پلا دلو پلن ہیں دلو پلن پیسے نہیں پتہ چوکیں دلو صحیح نکال پیسے نکال پہلے ہاں جول پلن ایویں نہیں سے جلدے پہلے پیسے نکال بتا جلدے ہیں دل پلن ہاں پیسے ہیں نا دکاندار کہیں نہیں ایک چاہتے جیبے پا جا کہیں کو پتہ گیا نہیں چاہ گئے جلدی جلدی چاہ گئے نا ایک ہاں چوری نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا نہ تو میری گال سن تے کوئی چھوٹی موٹی بوتل یہ کہیں دا کہ تک نہیں پونی صرف ہاف لیٹر والے جگہ دے جول تک بوتل پلنا بس ہاں میں کو بہت صحیح لسا ہاں میں والا جیسے ہی گیا نا اوکے گا میرے گاؤں منگ گیا اچھا ویور میں آ کے جول تک بوتل گنا لے وہاں جوان دے بوتل آئے گی چھوٹی موٹی بوتل نہ کہ ہاف لیٹر والی بوتل گن لے آپ آتے کھڑے قسم اللہ دیا سویرے دماغ خراب ہے کچھ کیوں چلے والے بینٹو دی پتری وہ واقعہ تھا اللہ دی قسم ہے میرا ہوں لیا دماغ شاٹ دیا وہ والا موبائل والا یار بھولا بنتا لے جی میں کچھ پتہ ہی نہ ہوئے جوان میں اچھا موبائل ہونے پھر آتا رہے گا اچھا ویوار مسئلہ یہ تھا تو کنے اساں مطلب وکٹوریا سے نا پاکستانی چوک تو تے وڈے بھائی دا موبائل میں جیب وچ پا ہے اتھے ہی کھڑے آتے وہ اتھے ہی کھڑ گیا اساں اتھوں کنے ٹر پے سے موبائل جیب وچ ہی اساں رشکے دے بعد اساں جویں لتے تے پیچھے لے کھڑے اساں لے تے جیب وچ ہاتھ مارے اساں کے موبائل کیویں آ گئے وڈے بھرا دا اچھا بھلا موبائل جویں جو کٹیا تے اساں کیوں رابطہ کیویں کروں تے کنے موبائل ہی کنا ہے کیویں سردار والا کہتا ہے بولا آپ آ گئے ہو کیویں ہے پیچھے او رکشا اچھا اڈے تے الیکٹرک بس چل گئی ہے نا یہ ہن چھوٹی زریاں والی بھی نہیں پی صحیح بھائی ہیں شاہ جمال والی کہ نہیں جلدی گڑی سارے گھر تو یہ نا اچھا آپ کی طرف اساں میں نے ہائیسٹ تے سمجھا کئی ہیل کوسٹر وغیرہ تے ویسے بھی سارے وہ علاقے کہنے چل جائیں گے نا اساں اپنے علاقے آپ وزیر اعلیٰ ہیں صرف وزیر اعلیٰ ہی میں شکل جٹھے ہوئے میری کا دوجی تو دال نہیں ملتی وادن شناسی کا ٹکاؤ یہ گھر دی وجہ ہیں ہاں بھائی ہاں جی ویوار الحمدللہ گھوم گھما تے پہنچ گئے ہیں گھر تے کتنے بجے ٹریا سے 12 بجے تے ہن ٹائم گئے 4:15 دنے پہ اتوں کہنا تقریباً اساں تے 4 بجے پہنچ گئے 15 منٹ تھے ذرا تک پتہ ہے سیٹ کرواونے ہوش بنے وجہ سے خیر الحمدللہ فریش مریش تھینے گھر جولتے سامان لاتے جوان کھڑے تھیا کیوں سردار ہن کیسے سردار کھڑے ہیں اندھا پہچانا کون ہے پہ ملیر چلو جلدے ہیں بیمار اگو حال وال تو نال کریں کافی دیر تھی کہ 12 بجے تے ٹرے ہیں تے 4:15 4:30 تھی گئے آپ تے کھڑے بھوک کیویں لگی ہوتی ہے وہ گھر جل کھانے ہیں وہ تو 4 تھی گئے وہ جو 4 تھی کہ 12 بجے تے پیس کھا دے ایویں ہے کہنا کلنے بنے 5 نان کھا دے 1 پیس کھا دے ہاں پیس پہلے کھا گیا ہن پورا نہیں گزر گئے پورا نہیں گزر گیا سویرے ناشتہ کیتا ابھی دوتنا شوتنا ہائی 2 ٹائم دی روٹی ودی ہے تو سویرے ناشتہ کیتا ہم بس تیرا قصور نہیں تو مولی میں اگر تم مولی نہ ہونا نا ادھر دیکھ میری گل سن تم مولی نہ ہونا بیمار ہے تو دال روٹی کھاویں یار ہائی 2 ٹائم دی پئی ہے ناشتہ کیتا سر یار کیا 5 گھنٹے تھی کروں جلدی کیا نا کیا کھڑی تھیا آتے منجے چائے سری جول نا بھاری ہے اگے بیگ پہ کھڑا 18 کلو دا میں کہ نہیں پی کھڑا ادھر دیکھاں اے ٹوٹے سے چینی چانے جائے لاتے رہن میرے واسطے میں وینا پہ میں تھکا کھڑا ایک دن نالے بھگا سٹ میں چنا پانی کہنے کوئی بیا چاہ ویسے ایک میں کہن جاتا آپ چاہ کے وینا پہ ہونا تو فلمہ نہ چلا میں سویر دیتے کوئی کہ چاچا ایک تو چاہتا نہیں بلا کو فلمہ چلے نہیں میں مجھے خواب چھایا ماہی میں ستی پینوں سامان چوایا ماہی ماشاءاللہ ویور اس ٹائم نا دیہات دے وچ میں کچھ ہوئے پریوار میں تھک پیا میرے کن چوئی پہ ویور سویر دے چاہتے میں ہوں ڈا میں کن میں چاہتے والا میرے کن چوئی پہ اجر تک کوئی رسے نا بیامی جلن دے چاول اتھو کپی نے نا ماشاءاللہ دیکھو ویو چیک کرو خوبصورت ویو ہے ہیں صحیح میں کہ پہلے میں من میں گال ہی نہ کچھ چوائے میں شروع کروں
विवर ज़िद करते खाड़ गया मैं कि पीछे माल चावना पै गया इन वजह मैं चाहते में चाह हुन वाला चवाए एक है नहीं लेजर लाइट है किदो ने एक गिद्ध है मैं यहाँ पर अच्छा मेरी गल सुन ये शाम को ना कहीं ना प्रैंक करा थे शादी वाले मार ये डेमने कहीं को नहीं दिखा रहा लेजर लाइट है सही जे बेर जाक एक कहीं नाल प्रैंक करे सो विवरे ये लेजर लाइट चाहिए तो जवान आपा दे वदे ईमानदारी नाल असीं मेरे को टोपी सही लग दे जा मैं बगैर टोपी से सही इधर तो आप दसो सही है ना सही है ना सही है ठीक है हाँ ठीक है या कहना विवर तो कमेंट इन वीडियो ते लाजमी दस्या करो कि मैं कहता कि ब्लॉग बनते वीडियो बनावा जा मैं सही नहीं लगता मैं टोपी पाते वीडियो बनावा जा मम्मी डॉगी बनते वीडियो बनावा बोला रिजल्ट कमाल दे चेक करो विवर हैं इस टाइम ना जेले वेले सूरज मतलब गुरूब देना पे तलू देना पे गुरूब देना पे आवे ग्रुप देना था गुरूब देना पे तलू एरो थे ने गुरूब और थे ने माशाल्लाह व्यू आखिरी है ना कमाल है मेरे को बहुत पसंद है वल्ला पहली भी बार घुमा दे पहुंच गए मामू दो केड़ा मामू घर कहंदे अपने क्या करन हम दस ओए घर क्या करना है घर शादी ते आए शादी ते कहंदे हैं भिरा दी केड़े फिर वेलकम बैक वीवर गुड मॉर्निंग सुते उठे हैं जवान आके थी क्या अपने वीवर को रोटर शूटर दिखे ने खेती बाड़ी दिखे ने मैं कि चलो जुलो ते नाश्ता मुश्ता कीते नाश्ता करते भिराता सामने आया खड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तू दे हाल गोदा ठीक हूँ फेटो सुता मैं उठा दे चुप तू की थी की हाल वाल है असे नींद उठे होते हैं नींदरो किता उठे सवेरे नमाज पढ़ी आवे बनियातली जिंदा रासे माशाल्लाह वीवर जवान लगा वे रोटर दे होते ते इन जगह दे होते मतलब राड शाट छटनी है गंदम छटनी है ते उन साइड दे सामने ओले सारा जो थी है तक मैं जूम करते दिखा रहा उत सारी गंदम छटी गए जे तूने कैमरा में ना बे ते इया जगह बची पे इतना थी गए लेल गोदा राड कपन डाल दे छटन डाल दे सरे कपन डाल दे हाँ सिने को बाहर से कप गिरने जाति बने हैं सोच गए ना वो सामने सरे कपिने पर मैं चाहिए जो से थे कप ऐसा की में हाल है जुलूं हाँ जुल ठीक है इन लाल प्रैंक रहने पे मैं चला सकता ले मैं ट्रैक्टर देना है जगह चला मैं ले ना जो नहीं रेसी आँखों को हाँ हेलो ओ ड्राइवर साहब खड़ो रुक जाओ हम लोग क्या हाल है ठीक हो तबीयत ठीक है फिटफाट हो देवाल क्या भी गा गंदे बदे में रोटर था 2000 कोई कमी पैसे है जा चलो साको नाल जाओ आज सब शहर करवाओ ट्रैक्टर का हाजी विवाद ठाक रोड से जवान पे आवे ने ठाक पे होते हाली बिया मरे तो असा गया ठाक वीडियो असा ताको जड़ा को निकालने असा दिखा दे असा ठाक रोड असा मैंने पे एक जवान हाली बते हुए दिया चलो खैर अगो ताको माहौल ही निकालना सारा कुछ सही नहीं निकालना जवान लू जा तो मारे जी बिगा मार दे ओ तो हुन तरी जी याद होते वेना पे असा पे थक ताको तो शॉट आउट देते थे छोटे ताको पता कहने ले कितना देर थी गई खैर थक कहीं में सही रसी ले यार वीवर का हाल है मैंने तू चढ़े बैठे है वीवर हाल है ना है चासे वीवर चास सही बैठी है मारे को काम करे था मेरे को आप तले खड़े दिया सही है था घर मिले काम करे ले कमी खमी ना चल जल्दी में फटाफट कार वाला गुद पर जुलूं ठीक है ए ओ कह रे जुलदे पान चौक ते जुलदे पे मोटरसाइकिल चला सकते हैं देख चा चल लो केक मार दे मैं नीवे की में बना पे खैर भी केक मार देखो देखो बेबार ए मोटरसाइकिल चलाया पे अगर एक शहर मन मारे अपर जिम्मेदार आप हो सी ठीक है चल लो अब ना तू ही में चला कल पहले चला था बोले को अब के नाल ठमा में मैं तेरे ड्राइवर ले था मान टोरपो मान
ایک بکری کا بچہ چھوٹا ہاں جی یار گھوم گھماتے پہنچ گئے چوک گودپور. ہاں سر کیا کھاونے بیکری سے چل دوں بیکری کھندا کے میں ٹھیک ہے کھاؤں بلائے وے ٹھیک ہے کھاؤں میں آتا آج بھوک لگی ہوئی ہے سموسے کھا کنے آپ کا ہیں ہاں تے نال والا ربڑی دودھ چل ویسے ہاں چل ویسے بس ٹھیک ہے بس ایسے جناب برگر شروع کر لیتے ہوئے پیسے ہیں ماشاء اللہ ویور پہنچ گئے برگر آ گئے نا تے جوان پہلے کھانا شروع کر لیتے تھے میرے کو پوچھے گئے سی تے پیسے ٹائم دلا سی بلا انہیں چھوڑ کے سو کے پیسے کیویں دینے الحمدللہ کھا پی گئے تھے ہوں جلو سے اور اٹھو جلو بیل چل جاؤ جلو ٹھیک ہے گنو سے گنو 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 بیل جو جلدی کرو والا گلنا ہے بیل 420 یہ ماشاء اللہ سے مرحبا سویٹس بیکری ہے چوک گودپور ہوتا ہے یہ انہیں فیملی لوگ کے اور ماشاء اللہ ٹیسٹ VIP ٹیسٹ ہے یہ نا ٹھیک ہے چیک کرو ہیں چلو ہوں کہڑے جلنے جو پیکٹ لوا میں پیکٹ شیکٹ لگوا پہ بلا گھر آ جائے واسطے کچھ گنو جانا کیا گنو کیا گنو ربڑی دودھ ہے کھانا پیا کیا گنو ربڑی نہیں کہنی کیونکہ یہ سردیاں شروع تھی کہ ربڑی گرمیاں چلتی ہے میں زیادہ گندے کا جوس چیک 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 چابی کی چابی نہیں پی ہے چابی بھول گیا ولی آتی دول بجتے پہ ویوار نماز کا ٹائم تھی گیا آج دے ولاگ تک رہنے اینڈ امید کریں آج دا ولاگ تک چنگا لگا سی آج دا ولاگ چنگا لگا سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ.